Axlaq. Payg'ambar alayhissalatu vassalam dünyadikay alqyn. Dünyadal iqonçaval değişemişkayi ve qijezmay viri insanrikay Allah din Rasul alayhissalatu vassalam viridlayni dünyadikay alqyn vayditir. Hak Allah Teala di Peygamber diz aleyhissalatu vesselam tihama da qwan qizil, gimish ve zumrud teklifna a devlet virinra Allah din Rasul di galaz jedayval. Amma Muhammed Peygamber diz aleyhissalatu vesselam am qan khanach ve adalahana ya Allah zon say quz gishindi jedemi kuy quz tuxtis. Peygamber aleyhissalatu vesselam hak nilahana Ohud da qwan qizil khuni zun shadarda chir eger pudi qalay adekay sadir ham qwanni amuqnayda jwan burjar vaqkun patal turdi kochiz. Peygamber diz aleyhissalatu vesselam dünya din devlet rikay sazatni vichin qole khizqanda chir. Hatta eger Allah din Rasul diz aleyhissalatu vesselam Ohud da qwan qizil avaz khanaytani ada am musurmanri arada payday ve vichiz sazatni tadachir. Viçin burji vahkun patal lazim tirlay gayri. Hakne Peygamber de aleyhissalatu vesselam musurmanrin fikir kanivilin haqiqattal jel bavuna valhane ki salukni iman din tamam vilik agaqdaç ta adan rik Allah din Rasul dik kanivilay atsudaldi. Va akanival amay virik anivilerlay vinejedaldi. Hak Peygamber de aleyhissalatu vesselam lahana Kökay sadan imanni tamam dijedaç, ta közzun, kökhizandlay, ayalrilay, ve insaniyetlay gzaf kan jedaldi. Ahpa Peygamber de aleyhissalatu vesselam, musurmanar gavurda tuniki, dünya din devlettik aşkı huni insan alça harzavaydi. Adas qanih vol jezvaydi, ve jezlahayta dünya din mal devlet daldi, tamam diz tuh kun mumkin tuş. Peygamber de aleyhissalatu vesselam hak nilhana, Nagah Adaman aleyhisselam xtsiz qizilday atsay qedere avayta adas pudlahaydinik onjiday. Eger adas puddire vayta adas harhik haytini qudlahaydinik onjiday. Voches lahayta Adaman ur khayrin viler naqadla ghairi sazat unaldini tariq idaldi ve yasavaqtundani tukhjedach. Hakni Allah din Rasul din aleyhissalatu vesselam rik sikin jezvachir harsa musurman mihi hunin padakhay. Ada Allah Teala din har salukraz dünya din devletriz abur begemiş tuşiz kilik dayval vaviri dünya din devletrin vinel jwan layıkluval var tukhval annamişun çiriz alaqzavay. Allah din Rasul di aleyhissalatu vesselam lahana hakikatta sadaka insanrin çirk ve abrun günahrin çirkin yatariya. Peygamber din aleyhissalatu vesselam igafari açuqtis qalurzavaki musurman din rüh qaqandi aqaltay namusludi ve masabruz avayza tarih çalışmış hunikay mihidi teksa Allah Teala dilay gayri viçin muhtecval sadaqni qalur tidaydi hun çarasuz tirdi. Peygamber di aleyhissalatu vesselam hakni musurmanriz çirzavaki dünya di qay alqin im Allah qankhuni ve insanar qankhuni varar tirdi. Vojezlahayta insanriz çpizavay she qanz kevelay alaqsavay kas qanzavaydi tuş. Allah din Rasul di aleyhissalatu vesselam lahana dünya din devlet riqay alqih ve vun Allah diz qanjeda. İnsanriz avay zat riqay alqih ve abruz vun qanjeda. Havilay din alim ri ikluhuzva Ey zistha, eger vaz sa hakim divay, qulluk ehli divay, ve masa insan rivayet alabna insan diz kümeh guz kanzavata, sifteday juv dünya dikhay elqih. Qoy savqatar ve sadaqayar guzvay abrun siyah da spisakra, vitar takhuray. Nagahuna hak avurta, çina zamin val izvehi insan rikera vipataqay haqiqi hürmet jada. Qoy vunakur har sakasti vaz hürmet avray. Allah Teala di kitabda tergi dünya velin umumi qayda tayinarna. Mana Allah di insan din bedenda qe rik avunvaç. Al-Ahzab sura qudlahay ayat. İda tisdiq arzavaki sarike hiç savaqtundani dünya din ümürdik kanivol ve Allah Teala dik kanivol adan razivilik çalışmış hun sad yiz jedaç. Dünya dikay elqinin neticeyar. Köz çirhuki dünya din ümürdin namet har kon hunikay elqey kastin rik Allah Teala di devletlu iyida variki akardiz hiqon aksivol avurtani Allah di Celle Celaluhu adaz dünya di mal devlet guda.
Хеқон қсандиз лаҳанай муъмин ксарикай сада Аллаҳти қалқойни лаҳай вичинга фара. Я Рабби, вон квакай кастиз вуч жағана ва вун жағай кастин вуч квакна. Ҳақиқатта валай ғейри масазатунал разихаи кастин кар велик фенач ва валай ғейри масадавай кумек анхаи кастиз зарархана. Сасефердеса кастиз вичин парталдиз пине язавай Ибраҳим ибн Адҳам акуна ва адавай хабар куна: я Ибраҳим, балхта ҳукм хуним паталай Аллаҳ диваз вуч гана. Ибраҳим алаҳана Аллаҳ таъалади заз ахтин зад ганахи ам ве ақулдивай қатуз жидач. Амма ятани заз гаи затуникай вун ғавурда ақадайса шей за ваза чухта. Ахпай Ибраҳима ҳулюз раб гадарна ва Аллаҳ дивай талабна ада ам вахкудайвал. Ҳалеҳзеда чехи балуғар пайдахана ва абру ҳарсада сиве қизилдин раб қунвай. Ибраҳим алаҳана язи Рабби, заз зирапунлай ғейри маса сазатник анзвади тушир. А касти халқена Ибраҳима давамарна инҳе Аллаҳ таъала дизазганвай затарикай вун ғавурда қадайше. Дағустанди муфти шейх Аҳмад Эфенди Абдуллаев.